बड'लेण्ड टुरिजम बिफाननि बाजानायाव दिनै गिबि खेबनि थाखाय सानब्रैनि हाबाफारिजों दांदुफुर हाजोआव बड'लेण्ड पेराग्लाइडिं एक्युरेसि कम्पिटिशन 2019 दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। जागायजेननायनि गिबि साननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे बड'लेण्ड टुरिजम बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो BTCनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा श्रीजुत खाम्फा बरगयारी आरो जनेश्वर गयारीया बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाबावदों BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बीरेन चन्द्र फुकन, क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि SP राजेन सिंहजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरनि पेराग्लाइडारफोरा। All the participants are requested to line up and halt in the middle of the landing zone. All the participants are requested to line up and halt in the middle of the landing zone. আপনার নাম কি? আমার নাম দানসোরাं बसुमतारी। जोंनि बे बड'लेण्ड पेराग्लाइडिं कम्पिटिशन एक्युरेसि चेम्पियनशिप थारमाने बाहाय जोङो कमार्शियलनि थाखाय जोङो प्रग्रामखौ बानायनाय जादों। दा जोङो सिक्किमनिफ्राय सिक्किम पेराग्लाइडिं एसोसिएशन आरो अरुणाचल मिज'रामनिफ्रायबो जोंखौ हेल्पार खालामफैदों। गासिबो दा पार्टिसिपेटआव जोङो बहुत कान्ट्रिनिफ्राय मानसि फैदों आरो पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय। Present with us today is the respected Principal Secretary of Boroland Territorial Council, Mr. BTCn, नेपाल, ओमफ्राय जापान दा बहुत कान्ट्रिनिफ्राय फैदों आरो आं बेखौ मोजां मिथिबाय दा। बेनि दा फार्स्ट प्राइजआ जाहैबाय फार्स्ट प्राइजआ 2 लाख ओमफ्राय सेकेन्डआ 1.5 लाख ओमफ्राय थार्डआ 1 लाख। दा आङो बेखौ मोजां मोनदों। दा पाब्लिकफोरनि थाखायबो जोबोद मोजां। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। with his presence is the respected additional from international community, in fact the world community, in the development of a society, economy, education in this area. Therefore, with all these aims and objectives, we organize this paragliding activity championship in Bordering. Now, as you know, this area is very backward, and there is no good infrastructure. This is one of each kind taking place in the conservation field that the people from the villages are directly involved in the protection process. আগত ছিকিম পেৰাগ্লাইডিং এছ'চিয়েশ্যনৰ সহায় লৈ পেলাই আমি ইয়াত গ্লাইডিং প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ লোকেল গ্লাইডাৰ্ছসকলক আমি ট্ৰেইনিঙত পঠিয়াইছোঁ, পাইলট বনাইছোঁ। তো 4 বছৰৰ পিছত আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেৰাগ্লাইডিং একুৰেচি চেম্পিয়নশ্বিপ ইয়াতে বডোলেণ্ডত কৰিছোঁ। তো ইয়াত 10টা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিছে 130 গ্লাইডাৰ্ছসকলে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ ইয়াং বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ তেখেতসকলে এডভেঞ্চাৰ বা গ্লাইডিঙৰ কাৰণে এটা মানে এনকাৰেজমেণ্ট পাব। আৰু আমাৰ বডোলেণ্ডটো গৰীব দুখীয়া দেশ হ'লেও বাহিৰত বিভিন্ন দেশৰ লগত ডাইৰেক্ট জড়িত হ'ব। এতিয়া বডোলেণ্ড এই কোকৰাঝাৰ এই পেৰাগ্লাইডিং স্পটটো ৱৰ্ল্ড মেপত পেৰাগ্লাইডিং বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰিলে বডোলেণ্ডটো এটা আহি যায়। তো সেইবোৰ আমাৰ কাৰণে ভাল কথা।
গতিকে তেনেকুৱা আৰু অসম আৰু বড়োলেণ্ডত যি টুৰিজমৰ প্ৰডাক্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ আমি আকৌ কৰি গৈ থাকিম আমাৰ BTCত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পেৰাগ্লাইডিং কম্পিটিশ্যন ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে বহুত ভাল পাইছোঁ খুব আনন্দিত যে ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ টুৰিজমটো ডেভেলপ হ'ব এইটো আশা কৰিব পাৰোঁ BTC অঞ্চলত যেহেতু আমাৰ BTC অঞ্চলটো টোটেলি নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টত অৱস্থিত এই নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টত অৱস্থিত সকলো ঠাইবিলাকে টুৰিজম ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট স্কোপ আছে এই স্কোপবিলাক আমি কিবা কৰিব লাগিব ডেভেলপ কৰি ল'ব লাগিব গতিকে এইটো প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছে ইয়াৰ যোগেদি আৰু আমি বিভিন্ন দিশত আগবাঢ়িব পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ বড়োলেণ্ডৰ এই যে প্ৰথম আজিৰ পৰা যিটো খবৰ আৰম্ভ পেৰাগ্লাইডিং চেম্পিয়নশ্বিপ যিটো অনুষ্ঠিত কৰিছে সেইটোৱে প্ৰথম মানে এটা মাইলষ্টন হিচাপে এইটো থাকক বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ Good name? Chini. From Korea. Here in Bodoland, that this country decided to accept such an adventure, I would say, to organize first time here paragliding accuracy championship, international events. We have 69 pilots here on the field, 7 females, and these pilots representing 7 different countries. So far it's sunny, but for us it's not only good weather and sun is important, but for paragliding is very important is the wind. Basically we are flying with the winds which is not above 6 meters per second. Sorry for my Lithuanian version of English, but I hope you understand. And the message that you are participating in the international flying in the sky. I'm sorry? The message to speak there? No, it's if there is too strong wind, you know, we are operating with no engine. So if there is too strong, it's just pulling pilots back. So 6 meters is the good weather for takeoff and safely go further and safe landing. And also very important for us the wind direction. We are very lucky here to have 2 takeoffs, which permits us to operate with the best. This is the best direction for us, and east. There is an alternative side, which is alternative, let's say. But hopefully we are maximum 6 rounds in this competition. So hopefully we will do valid competition, because for that we need only 1 valid round, and we'll start today with the training day. And tomorrow we'll start with the competition. During the training round, this also will be the result counted, so it will be entertaining for public as well. And thank you very much again, and welcome all the public, and thank you all organization, police and Bodoland tourism, and all the things make it happen, and hopefully safely. We will do our best to stay safe, fair, and enjoy your beautiful land. Thank you, madam.